Ia, talo fatu le tato nui tai au. Ia wele mahasinga live ia ai mau faua e tatano nui tai au no ta upulea i le olo tala no ina ne tamini sapati. Ia mo foi na fa malulu atu i le telefo yo o i lato e tapua i le aso tona ia pe le tapua i le aso fitu awai on ta upule lo vese nei on ta upu lo fa pe ona la nga ina mai ele e kale sia tuto tasi las fitu do tasi e le wa fia mai ia le e kale sia misiona as fitu misiona ia mo fena e fai te se ta no atu e nei ia fia fua la ngona umar la tele ai o tele una fo ta no atu ni ta fo le e va se mana tu va pe e sa o ia ma to i ta po i le sa se la tu ta po i le fitu Wai ese manatu e pa wal tu langa ona e fa no uma nei vai aso fa solo pe ia le sona i lungo le tato TV ai wa faila matu langa le wa mata no langa ai manatu le tu o mela silin fa no ai o le o ta upi tono palmeni ese la mai lai PM condemns church leader. Ole o ila le tulanga le popole ai. Wo ola le tulanga le I to tonu le parlamento le utano na le wo olo. Ina tala no ina ele palimia ona o le tele o la fonga o lafo ai ele fai aule nei o le kalesia sister. E anga e kalesia ke usiano o le whanau noa o lea e te lafo ia whau punga ana I e kalesia ke usiano uma e kalesia whakasa metotisi katoliko o lotu pentekoso uma I Samoa ia ai mese ia lotu ke usiano uma I Samoa o lewa e le lafo ia I malau o e kalesia whapau lau e kalesia ti Apollo e tapua I le la e le tapua I a Yesu Keriso e le tapua I le atua e le tapua I le ngangpa ia o e kalesia ti Apollo o esa whai e to tonu I ti Apollo o e kalesia nei o e kalesia o lau le valea o mamafa whaupunga o le whaingatale o le mtaupule o whanonoanga le temile nei o na walanga langala manato le atunu o le whaingatale ia te uia e lea whaina ia te ule le sango le whaila unga e whinau mai lona fo ia taltonunga I lona taltonunga I raso sapati that's okay, that's fine to me ino launga mai a o ia ai se ai te taltonu ai o le aso sapati o le aso fitu o le aso tona tu se vai pete saurunga le ea po lunga le leti o laulava le whaitaria ai ona ua e o loma e lau le tino ke wiso po e kalesia ke wisano o e kalesia whapau o e kalesia ti Apollo o ila le o se lo ta o le whanonoanga la le iai o le ua o ni tala no inga I palmeni ma whaai ngoa o le upu lea pikia mai whaai ngoa I palimia le launga ale a sunga I whawhenga whaai ngoa o le hate speech ia o le fai te tenga langa le o vai atu loa I lunga o penga te whai langi o ina nafi mana nei wa maua le wanoa o le au liberals wa maua wanoa o tangata ia le vai taule nei le euna ia mai liberal perspectives liberal thinkings socialists more human rights perspectives le euna ia mai lea e mese lava ia vaenga lea o le gender lea una ia mai human rights o gays and lesbians ia wa maua ia wanoa I lātou ia e una ia mai le abortion o maua le wanoa I lātou ia e una ia mai ia human rights fo I lele wha e go against that ma matau na lātou leipo ia launga whaifi au I to tomo sa mo o la tu kewisiano o hate speech o vai tangala na awa lea la o lai I tatou tama whapalimia o le ua whatusa tusa e le tama palimia ia le taua o le mea le ua whamaia o le mea le ua tupu le taimili nei
I langa lo no le tu. O pe o te va ia to tupu ia tu langa ia so ia I le va mo salemi. Male ke usano. Ai le mafai ona fa tu sa me ia lua. Lango ila e ta tau na speak against that o itapua I na sene pe o lotu masalemi pe o mai tono Samoa pe o le kalesi Scientology pe o mai langa ese cultures o e kalesi nei e matua ese culture o le fai te tenga na a fai la ai pe o fafo wa o langa ini manatu ai fa pe mai malo o le fa tu langa te tu la fono o hate speech or that creates violence or incite violence. La faini ona avea leo lo na oe lava lo manatu na oe your own selfish thinking on o lava tanto nunga la oe kalesia ma mea le a mafai ona fai na I o le tino ke miso atua I longa launga ino le upo le atua ai merciful o le tūlanga I le defending o le gospel pe a o ina o mai te tonu mea ia a me se ama tonu nei e speak out nei le telo na indisi fai awa me se volo tangata le speak out a nga I mea ia ofi mai tonu pe a ofi mai ia te taua mo vaenga I o liberals le o mai unai mai ia le tūlanga o gay marriage ia o abortions o me whapena o women in power if I tell you langa ole upole atua it's not hate speech it's the truth for you to cite the truth of the Bible e wai oile court yo mela le talo tuni e na oile to tasi ma fai ata to langa vape alela wo on tari no nei pale ma leipo ia la unga le la unga alau sunga fa venina leipo o le hate speech and yet le hate speech a toa la unga ia ufano mologo your preaching wasn't a hate speech or there were hate statements in your speech because you were preaching and talking about your belief in your own church as a Seventh-day Adventist. Le mea lena whaatahua o tau matou wai I le astona. Yeah, that's okay. But o ngā laua e tu mai I to tonu ua whai po ua lau rola tato I kale si keusia. Yo nā tonu ala leo o tuko I whawhitau. Ai langa la lepa pe tasi se aso. Ai langa ua vai yaso atua. O e la unga pea le sunga whawhenga ingal nei. Ia ma whai ia forfo ia le nei tūlanga nga I le kalesi ia tino kewisa. Alai whai ana I kalesi kewisa. E se sira o le te whai le kalesi ana asa ia le tala ia le whaapau ma le whaapau o le tunu o Samoa ma le pongisa o Samoa nei ai. E taunu mai le kalesia pe taunu mai tala le tasi valton o ai tangata o tātou tangata o anga sala o tātou tangata o pongisa o tātou tangata I le tele o le whaapau o le tunu usai ai sa fasi o tangata e o mai o tau Samoa e tau Samoa mai le tu malo ia e taunu mai le tala le lei o tele tu o Samoa e o lava I le whaipoiponga e whaapea o na mua o na luatu le tū la whale se I tū lou lava e siaki tama I tai po ua se tama I tai teine muli pele ai le I whaatinoa le momoe molona to ua se I tū lou ia a whaasala ia tangata e ati ma le lau e ai ma le kewe ia upu Samoa ia sa tau le umu tangata mea sa iai tato tunu e sa tanga mea ia sa whaatanga tele o nei mea sa whai ole anga sala o le pohula I le tele o tūlanga sa whaatino ai o le tau nuu mai o tara le lei sa asa mai e nei o tātou tua ma nei misionari tau nuu mai I le kalesia e whakasa le kalesia matutisi sa wele kalesia katoliko la tu ia na amata ia o le wa manuia e tātou tunu maua le nofo file mu e le ato sa tunu ai e fua le tātou tunu e tau le tunu kewisiam ka e fua ia tunu I fafo oka se nofo file mu o le tunu nei e o ai ia Amerika la le fai mai it is the greatest nation oisia langa I tara noa I le economy la le tau aso uma la tau e mu
Au sa mo. Le nga ua whaatala le ina. Ai la mata e kalesia nei. O le whakata ale ala wa e toi li liu e toi lau gau e kalesia whapaupau. Au e kalesia nei. Sa latu amatalo tato tunu ma whaavai mo tato tunu. Leo tato ai nei o tato mātua sa latu whaatatia. Mai o tato whaavai ina ia whaavai tato i le atua. Whaavai ai e suke wiso, whaavai le ngang paia. Le voi lau atu lai mai malo ni tei. Leo latu tuu te tono o tato whaavai o Samoa e whaavai le tua o Yesu ke miso, le tua le alo, le tua le ngang paia, o le tua le tamaa. Ai le whaapea e le alawa to sume lau su, walau mo e kale sia lo whaapau. Ai na olau e kale sia la vai moni. Ia e vai na manuia o le tunu le nei. Na whaadiliu e na i tua a nei ma e kale sia na mua mai. Ia le tato tuspaia. Le tato tu whaitaua nei. Ma whai le tato alphabet. Le wam whai e neon tato tusi. O me na whai e missionary. Wa onga e tele na whaatu e missionary. Ma tu lang whapedei. Le wam manuia ai e tato atu. A le wa e to e lau. Lau o whai mai o atu nuku kewisiano. O e kale sia whapau e kale sia ti ako. Wa whai lewa se le mawhau o ia whanonga. A le sili ngana o whanoa ai. O no lea o la ia whanonga nei. Ma tala noa ina i to tonu al palimene. O le whai te tenga nei ata. Anau te le mana o i o mai lima al palimene. Po le malo i to tonu o whai ngare kare sia. Aua, ele mana o mia e tātou, le laa mai o le malo i to tonu i. E whaasino tātou. Pe whawhena whai tātou inga. Ele mana o mia e tātou le malo e laa mai tonu o tātou whai ngā nuku. Pe whawhea o na whai e tātou whai ngā nuku. Pe whawhea na whai matai. Ele mana o mia e tātou le malo. O na laa mai tonu o ngā ruenga al matua. Pe whawhea na awa e tātou whanau. Pe whawhea na whai o tātou ainga. Pe o mea lai tuku whawhea. Ai a matarola e to i ngā mea ia. Ia, o na matarola i on whaare tonu ia langalanga manatu. Ia na o rola o tātou i sisitu langa o whitana. Ai ana whapea, e suma lau sunga la unga o i lau sapati, whai mai lau tātonunga, o laua ia te tau le nā. Iei whai lau mātua ia te tau o mātua e whaalongolongo. Ia, pē mātua te talia o lau whiau, pē le ai. Ai o le tūranga o lau saufua lea, whaaleanga o mare tino ke misa. Au la tūrunga lea o la tūrunga ke misa. Au lau e kare sia fui. O le foi to te fai mai o to o le kare se ke misa. No, ele ta taula o na tātou vala whapea. Ai se o so tala, i lo wala ia mawhau iai. Mau mātou ia le lotu i le aso sā. O le mātou ia taltonunga. Langa o le tapu wa i le aso sā. E leo se mea na amata e se malo, o se mea na amata e se kalesia. Na amata e lau apostolo. I le tusi ngaluenga e lua se fu. O nao o ta ua i tonu ina. O le au apostolo lava, na lato amata lia. Le fai o le whamantunga, ma fai le tapua inga. I le aso sa. Le uta una le sa. O le aso mua o le vai aso. Mai ta ua i tonu le whai paisitu. Na amata le apostolo. Ronga winga lau e tatou whai mai. E te moni uma pe to satani uma fo ila ia la apostolo ia Paulo ia mala awa pai tau ia ile tu se ngaluenga los fu ko me fitu na lo ta uai o la apostolo la ma tu si fo e mo morto nito na lo ta uai o la apostolo la o la to ia na amatalia ia le tulanga ile tapua ile aso mo vai aso ma fai ele fa manitunga ia o le nala le ala i foi ona tu tilo foi ia kalesia ia ke siano ia blato foi manatu ia e fa nga ia le aso mua e pe ona amata ra apostolo ele ese foi ese tato taltonunga ma to le taltonunga ia e mato wa fisilia le fisilia le si fai fa ia tau o le ala le aso na tapua ia oina la aso na fai ia le atua le aso mua wa foi la o le tala tu spe fofanga na fai ia le atua na tu le la langi ona tu o le mena fai mua le tu na tu ese le atua o le malama mal pauliuri ona fato a mau o le aso
o le fasili la a o le ala le aso le nga lue amata nga lue ai le tua ma fai le aso mua le anga fato a fai le aso mua e mua fai le tua le aso ai fato a maua le mea tau le aso o le fasili la o le ala le aso le na fai le tua le aso o le fasili na fa fiolo telo fa tau si da telefono la to o ai tu spaia o le foi to langa mau foi isi o tangata e fa pela to o le aso sa o le aso sa pati la vai po le aso na malo lo ia le tua it was for the men a wa o le tua ele o se le tua le lava ele malo lo se le tua ele o se le tua ele foi ia e vai ele va pe algo le tua tired le tua mo mi malo lo but God rested. You know, to give that gift to men, and oman fai tangata ila so no ai ola sfitu malolo ina le tua. It was his first gift to man, was rest. Ai oman fai le tua I tangata ia vai. E taua le so ni ke malolo ai. La so ni kapua I me ke tapua I me ta. Na le fa taua it was for men. It was for men fai le lei. Ile amatangal na amata mai ilo ona tapua ia tatou le asfitu ia masawa au mai tu la fono fo ia mose tu la fono sfulu tu ranga fa pena tu la fono uma wale over tolu se la tu la fono e fa pea una o el tama Israelu por tam titi utai ai ne fa pea na ia mangwa sfulu on tau sanga o tau lai pe tai sau Yesu ya sau Yesu na sau le Yesu la ngala unga lunga sau Yesu la lai na fa pea na tele ya fa nga me men sau Yesu fa pe Yesu no sau e fa mau tu le tu la fono au te sau e ese tu la fono sau ai va ai le fa mau tu ne ke viso tu la fono ese lo fa mau tu na sau Yesu na su Yesu le tu la fono mai le mesa ai ile mea manatu le ya Yesu ya le me te tau ona toso ya ile tangata amata ya lo tangata ona o lea le atango Yesu ele liu le tu la fono le o le whenga tuai ile tu la fono le whenga fou le la fa vai lungo ia ele to fa vai lungo tu la fono le tusi papa ala fa vai lungo ya te ia o ia tu la fono me uma o Yesu ke miso o pa fauna me sa Yesu fa mai lo la ia le pa mai tu la fono mosi le na ave mosi e awete fasotangata ai sa lo Yesu fa mai o lo fa mau tu ina la tu la fono ele amata I fasotangata ele fa pe te fasotangata ona fa to e sol tu la fono le ele fa pe fasotangata ona fa to nga sala le ai ele amata ina e amata tu I malo tala Yesu a e ita e tu salo wita I lo uso malea fasotangata o vai le o toso mai Yesu I lo loto amata tu le sala I lo loto ele amata I tu la fono la tus ai amata I tono tu amata tu la fono I lo loto o le fa mau tu ina no fa mau tu e Yesu o tu la fono o mai foi la I el mulua fa mai Yesu amata el mulua I pe amo mo tangata males tangata ele fai poi ia por tangata fo I wa fai to lua ia ai mo mo tangata ele sto lua por eso tangata fai to lua mulua ia mo tpe o mulua ai mai la tala Yesu le aira ele amata ngal meta mulua e amata mulua I pe va ayatu yolta ile pe va ayatu o el tane el fafine ona mana ole I o loto ona fa tino ile o loto I tono le nga sala na ole mai la amata ngal mulua mai wa fa mo tu Yesu tu la fono o nala fa mo tu na ele ita ua mai na Yesu tu la fono uma ele fa all tu la fono ai ole misite real na e te tano e mawhai ona fesoasoani I tātou I le tūlanga lava lea I le whaamautuina te ole tūlafono ole tūlanga whala nā le tal tonu ai e o foi la I le sāpati wa whaamautuina ke wiso pa e wawa aini ian whaamtalanga wa sui mai e ke wiso le sāpati e le ole to e tilo I le asu ai whai mai o ia le sāpati wa tausi la tātou sāpati ele ona ole whainga le masa no tausi ngā sāpati masa ai tausi ke wiso tausi Yesu I lo loto se mi milo o mai Yesu tu la fono le si mi milo tu la fono lo loto
O me lona tala Yesu, tu la fono ye lua vatu ye tu oi. Tu la fono ye lua ye tausi. Ma ye lofa ile atua. Ma lo loto atu, o lo nganga atu, si koso atu ile atua, tu la fono mai mena tusi. Il papa, ai kosi, ai ave loto. O le wha motu ina na wha motu ye ke viso. Le tu la fono. Ma ye lofa la ile atua. Ma lo loto atoa, lo nganga atoa, lo manatu atoa, ma lo malosi. Whabere, ye lofa fo ilo uso. Ma e lofa fo ila ilo uso. E pei ona e a lofa lafa, oi atu, oi. Si e koso ele atua, tu la fono atoa, ai ku lo loto. Na ia I lola ia, le la vatra utara le maria, le la vatra I le te ngai ngatuai, e le mawhai a se sing tau si tu la fono. No one. Langa me tatu spa ia e ngasala me, tasi wa ngasala me umu. Le a ngā me umu. No one. No one. That's why ngasawa Yesu ma liu ina ia mawhai ona. Ina ia e mawhai ona e maua le amia tonu. Ona, o le tūra fono nau mai, e le I maua e se amia tonu. E le I mawhai e tangata, ona tau si tūra fono. Al me maalia la rara ufatu ia toi. O le wha mautu wina Yesu ke wisa o tūra fono. Wa sili atu. Wa sili atu ona whaingatā. Ngai lo tūra fono mosi. Oia. Wa sili atu ona whaingatā le tūra fono ino o sau Yesu. Ngai lo le wha mautu, ngai lo tūra fono. Mena no me Yesu, la usa wha mautu. Al wha mautu la ke wisa o wha mautu la tūra fono. Wa sili atu ona whaingatā. Aisea, e la rara ufatu ia oi. E ui a, e kele I whasi o kia sisi. Ai fia ka kou o whirika I aso umai ka kou uso e o mai aso. Fia. Fia ka kou e o ika ke le whamangaloa lo uso. Fia tātou. Ia mena na whakua, lono winga. Wanga saka kaunga loka o maka kou pe ai fua I tala Yesu lo whamautu. Lono whatuai. Ua whainga tātou la le whamautu ina ke wiso tūra fono. Ko lona teu wino tūra fono. Ngai lona mesa I tūra fono mosi. Ia, o fia tātou, ia, rafela pa tātou te lei muri lua. Ai, e fia tātou o nofo muri lua e lo mafofa. E lo mira, se vai, ua whainga tātou. O sile ato na whainga tāre, e tūla fono. E fia tātou la lea, e tausi, nai tausi sa pati. A ua fia tātou e la o mawhaina o na tausi ke viso lolo. Toa e wasa, mera na whatuai. E le whainga o fia. O mea tonga na sau Yesu, milo ato, e tūla fono, ma I e lofa roa la, I le ato mora. Ole sau la ke viso, na tusi rola I o tūla fono ato a ia te ia. O Yesu, oa ula sa pati. Oa ua tūla fono. Oa ua ole awala. Oa ua le ala, upumoni ma le ola. O le ami o tonu e fia maua I te re to e maua I o te maua I aisia. E ke le mawhainga e tau sia tūla fono le o sofa mautu. E ke le whainga e tau fia ona e tau sia tūla fono mua. E te le mawhaifa ona e tau sia tūla fono le o sau e wha mautu. E te angasala pe ai whasi o tia sesi. E te angasala fo I pe hita. E te ali wha mangaloa sesi. Paufa tau loa singa sau I e sufa ta atia mai. E le mawhainga tātou tausi. O mea ora ke viso, e pau ala mea mwhai o enga tausi na ia maua e oe la mea tonu. Lea wala ualu, lea ua o maliu I runga sa tau. Ua o whapea o na o whai le whaalotanga mo, e pau le mea te whai, talia au ona e maua leo lea mea tonu. Talia au ona atoa leo la tangata, talia au ona paia lo e mena mai na ua. Wa o le ala o kumoni mana o la tala le Yesu Kristo. Na o ia lava e te sawa to e tamaa. E lei lava se mea, e lei lava se mea te sawa e tamaa. Na o ia lava. Poi na e o il pang tale sa le tu tam sawa Yesu. Na whai ala e tala ia Yesu, le aso na Yesu e mantua. Pa e o ilo malofa ma Yesu, ok. O le aso ale nei. O le aso ale nei. Tate whiloa i e parotaiso. E lei vetua Yesu, pakala. Se e alu mua e koe kosi ia mea ia. Tausi tu la fono le mo tausi tu la fono so fa motu na so le na le aso le na fe lo ai o ia ma Yesu ilona ma no fia ole winga na lo famtala ele ai ma se me fa ia ke biso le ama se me ia ole tu la no ole ala no le so ke biso ma mali fa mai la ia o ina lo ona fa mai lo tala a Yesu. Awa tau te o esi, ai whaatali i, le la whio mai le ngangpa ia, e whai mo tau sosoani. Aisia, e le mawhai ona e tau sia tu la whanu, e le mawhai ona e maua le meo tonu, e au noma le ngangpa ia I tonu atu. Aisia, e le so maa losi, e le se tatou maa losi e whaetasi, e mawhai ona tatou o la laulangi nei, o laulangi ia tumu le angsala,
o lo tino i tumu i tuna nau. O le ti Apollo e pule o ia o le atua le nau langi nei. So, e lei la so malosi. E mawhai e ona e te atu ti Apollo. E lei so malosi e mawhai ona e te atu i whao songa. E lei a so malosi e tasi e mawhai e ona e ola i le ami o tonu. Pe a au noa mai. Ma ke viso i louta ngata. O mātou ngata i tonunga. E a lenda tau so songa e tonu tau. I ngapuna. Ai pula o e ia pe te talia pele ai. Yo launa na fai talia. Launa fai talia pe te talia pe. Au launa ina na upore atu e tonga launa ina i tātou keusiano. Au hai ese se umata ta tonunga. E o foi a mātou e sa o lotu keusiano. Me e mātou e ia e whakasa. E ei whainga ese se ai. O mātou e tal tonu e whaatofu o papisonga. E se foi whaatinonga o papisonga. E se e kālesia. The main thing, mai tō te tonu mai papisonga ni whai. E se fo i whatinonga te tonunga o nisi papisonga ni ngang pa ia, o mātou ia te tonu papisonga ni ngang pa ia, ma whaatumua ni ngang pa ia, ma e tau tala ni ngang ese. E se fo i te tonunga, ise kāre sia, ile ngang pa ia, te tonu tau, ile fio le ngang pa ia, tonu i la tau filo. That's fine. The main thing is, we all believe the Holy Spirit, and we believe e fio le ngang pa ia, tonu i la tau. Awana o ile pangotale na halu le langi. E fa pena paptisu senga pa ia, pen tau tala ngi ngana ese, pena yengi mai rufra. Afi. Mena ele mfai foi na vivese toi ma to ia mfa pe atu. Ise kalesia ia te tau lava o mea ia te tau lava o fai, ai le fai me ia sero e kalesia. No Yeshua. O Yeshua, e o foi tapu inga. Ese foi matou oso pe pese e kaki palau meu. E kale si e tapu ai file mula vala to mutala to piano. Olha na me se na tu não. Ese me se ai, ese a. The main thing is, olha tapu ai le tu. Lá fa mai tala to spesa ile tu, ile tapu ile nanga to ma fa mal. Pe tala pese oso nunga mata ki palau ai ale moni fa mauni lo to tapu inga ele fese vinga fa pena fo ise kale sia la tapi ano ia ma esel me ese fo la tu tapu inga fa no tapu inga fa ia fa pese tu mas fa ai o me la vetas ai ale moni fo le to tapu inga ele e nga fo e pe fo matou o le ana vale le filosofia fe ale moni le nga ma fa mauni tapu inga ele fa fo no mo ele se me ole mela dai ele ma fai ai ona tatou la unga ina upo le atua i tatou o keusiano manato keusiano ona o tatou fai ia pe o tatou o tūlanga o e fai mai o e kalesia la e rauni e kalesia mo no they are Christian churches we all believe in the Holy Spirit, we believe in Jesus and we believe in God ai o fai ngō tapua inga ese ai ono sapati ese ai manato tamata mela nei it's okay afa pela va o lo tantonga o le aso to na e te o le waso le that's fine it o lo ai o mo mato o tapu ai la sa that's fine with us. We are fine with it. Lana ole ole tele au vai ni foi tu singa lungo o penga to fai lani tele foi la to I nei foi tu vai ole I nei foi tu vai o kale si o va pentala no mai. Tan fa mata. Mo na tua o to Yesu. Wana o to wa le tua. Ai to tele lo ale me na fai le tua yo mato ola. Ma Yesu lo mato ola. E ke le lo. To tele lo o ni so fai mai tala le tele lo Yesu. Sorry, bro. You don't know who I am. You don't know who I am. And for you to say that I don't know Jesus just because you know you worship in the Sabbath and then you said I don't know Jesus, man, you don't know me. E te lei loa le mena tupu ia tia umona ua langa no uola e ai. Na nefa mai tala tu spa ia tātou te ola mai o tātou te whana nau meo tātou tangata na sawa. E te lei loa la leo langa no usau vai fo. Leo langa o lupa ahina no mai e. E te lei loa le mena whai ere atua no fo. Nga te ala i on tā ua ia tia. O Yesu te viso. Mala i ona o tu o mea uma ma mea sa o fia iai no mea sa o manatu iai. Ai o wano e tuli loa fo ia le ngaruenga le atua ma o fia iai. And for you to say you don't know Jesus,
that's okay because it doesn't really hurt. But I hope you know him. I just hope you really know him. Ai ole tulanga na e faro no la ia e ve fone tu lai e fa malulu atu fa ma fana tu loto fo la ke siano uso ke siano ia mau pelo no sa ia tato mau le fa pali ia foi ona le mana ia se fa longo ia se fanonga foi matulanga wo ia nei foi ona le tua malana sa unino o fai ia ai on sa me venga ma ngai ia le kale se ke siano ese o nga test pelo luinga kako si kako ke le e fa ali o tato manatu fa leo tato manatu le fifia au tato ke siano tato te on sa ia ele tato te feita fa martu spaia au le ia au ni yang salai i pe o fa wa no ia ko mo sa le milingi ai o mai ka fa pe lu ko TV o ia nga ko ke lor me o ia ela ngo tato wa tu ke siano menai o se tofonga voi le mo tato ke siano ina fa pe na ina ia testa io na tu mau lo fa tu mau lo fa tu e o se sera o carecia o mele que le se oi se o carecia e tato te lo carecia ke siano lo tato volai e carecia na mata ne o tato tu ia se bio fale como e carecia o te la fale como ma ko o ngale tua o ka me nga fale como e carecia un tapo inga ma tanto nunga tato mai fale como ma tu o ngale tua ia ma fai au ia fale ko ngungo isi o matou ia lunga tai tulanga fa pena ia ma fale ko ngunga ka ia lunga o lava ia le tausi o foia o le fina ngalo le tu ai o tatu tapu ina lava ia ile tu mo tatu ia ia o uma lava ona fa tatia ia fa vai mai o tatu tu ia o tatu sa ili pe wa fa metala tu spa ia fo pe le tu eso e sua ia le malolo e tato sa ili le tua o ne fou pe o ia la fo ia le waina fou fa mai tu spa ia le fou ne sa mai le waina fou pe atwai fo pa ia o ia e fou ale tu me fa na sa ili pe pe inisi ina ia asa la ngai fou ale tu e le fa pe fou me ala rangi ai twai me ale tu ia ai e fa tona na fa tu to fo i nei si e kalesia vai al mele ngana lo ta no mal palimbia ya tato fai ngalo ava fela pa o vaso le o fai mai el palimbia se male capeneta se tu la fono e ta ofi ai pe le polai ale la ia kalesia e la unga ise kalesia o le hate speech po le incite violence o no lo la ia te metangon tato tau tala le upumoni anga i mai o kalesia o e tuanga i mai e kalesia pe o mosalemi o mai Scientology e le foi le se kalesia le sau nei fai mai o le atua o le tina e o Yesu o le a sa o ngona kalesia o le mfai rola o le tato tal no atu ai aisha ya ona o le la ye tu la fongo le po ai mo hate speech le na le feto e se o le fai o le não tele ma natua na oi ia ai mai wa fai na ato le tino ke biso na le ova atu nel pepa le wale po mai o le hate speech lau ai le se hate speech e o statement sen fai ton vo le wa o e lau mo e kale si o le pope o e fai mai o le pope o le banfe ai kai lo ia ia pe o tulanga na ia fa tua ai fa pe na fa tua i to ina me fa pe o fa to te la unga na yo tato uso a keusiano tato uso a keusiano le kalesia ai lo fa le tua ia fa manga pe ai ta yo me kalesia ma la kalesia la na le unisi ele ngato la to tangata ia o le nisi e fo ia inga ma vo i tono le kalesia o fa pe na lo tua ia pa wal fa tuanga se la unga mai pe la sapati le sa fa ino ia cha la unga mai fai mai lo tanto nunga i lo sapati
ma lo taltonunga lai ona tatau na tausi la sofitu. Nothing's wrong with it. Nothing's wrong. But when you start to say that every churches in Samoa that are worshiping on Sunday are all evil and are all worshiping the sun, then things are not right. Then I'm telling you. And then you're saying that it's only your church that is right. But ia no fale atua whamanuia e lau sunga teita ia me se fo ipa ia le kāresia. Tēnā i whaingatā i fo i a inga, i fo i a nai tangata e tau fo i ai. O whape fo i un tapu ai tono ne kāresia. La hunga mai il sāpati, i le hea whaina. A whape umai ai ua i tele mātou o tali tonu al sāpati ma li liu atu i lau tapu a inga. That's fine. But we turn because of the Sabbath. Not because you call every church is evil. Yeah, that's fine. That's your own right. Therefore, e foi mātou ia tau mātou e kare si e launga tuai mātou foi taltonunga ia i whaingo tapu. Yeah. God bless.